Medical Mission ibamba umhlangano nelitiko letempilo nabodokotela kukhulumisana ngetifo letihambisana nengqondo neurological disorders. Dokotela lomkhulu esibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane Dokotela Thandolwakhe Tembe uthi ngalomhlangano litiko litawuthuthukisa indlela yokumikisa lusito lwetempilo esiveni. Luphiko lwe-Taiwan Medical Mission ngaphansi kwehlelo lokuthuthukisa tempilo lapha eveni lelatiwa ngele-Eswatini Taiwan Healthcare Improvement Project libambe ingcungcuthela emhlangano nabodokotela nabonesi betifo letihambelana nengqondo neurological diseases kufaka ekhathi isifo sekuwa inhloko naletinye. Lobukele hlelo Dokotela Tushia uthi ngalolu hlelo bahlose kunciphisa letikhebesi letikhona ekwelapheni letifo. Neurological disorder is very common in many countries, including Eswatini. As statistics shows that the stroke is the fourth leading cause of death in this country. We hope those conference can bring us some refresh idea about the progress of medicine and improve our healthcare system and to give many people have a good life in the future. Dokotela lomkhulu esibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane Dokotela Thandolwakhe Tembe uthi lolu hlelo lutawusita kusonzeta lusito lwetempilo lwetengqondo esiveni. Ema-gaps lavalekako I think kwecala nje ngendzaba telwati because nangabe singati ngetifo letsite kutaba likhulu lokuthi sitilaphe. Kwesibili lo lwati siluveta silimikisa kuletinye tindzawo ngoba njengoba ngisho ukuthi bekunebantu labasuka inhlangothi tonke takangwane namhlanje kusho ukuthi from Good Shepherd bakhona bo-RFM tonke leto ndzawo so nasilimikisa khona lapho vele avaleka lama gaps ukuthi bantu balapheke edude nalapho basuka khona bangagcine ukuthi konke sekuyembabane. Lolu phiko litawubamba lenye futhi ingcungcuthela emhlangano lotawukhulumisa tindzaba tetifo letingatsatselwana enyangeni letako. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelsuye Khoza nginaSikhumbuzo Dlamini eMbabane.